Makiria ma family 20 mwena wa makutano gicigo-ini kia Obunge kia Mwea itigetwo gitara hathara kurumirira mbura nene irirathie na mbere kura gicigo-ini giki. Aria mahutĩtie mũtino-inĩ ũyũ aria maikaraga hakuhĩ na barabara nene ya kuma makutano gũthiĩ taũni-inĩ ya Mwea magetetete kumana na kwaga mĩtaratara mĩega ya gũte maĩ. Yote ya makutano town mpaka Eastern yote imeelekezwa pande hii ya Kirinyaga. Sasa ndio tunashindwa. Mchana tulikuwa tumeongea last season. Wakuja wajua ile drainage venye wataifanya maji ende kwa mto. Matongoretio ni Simon Ngure maugite maĩ macio maria matukanite na gikoni ugwati kuri uturo wao magitigira mututhuko wa mirimu iria yumanaga na giko. Mitaro ya kuu na tauni yo ndihatago koguo turavamio ni maĩ mahana sewage magoka nginya nyumba makagoithia mvingo makaingira nyumba nginya guku magotini maĩ marakinya o maru to muthi tutinakoma tugithinio ni maĩ macio. Rachel Njeri ni umwe wa aria mahutĩtio muno ni thĩna ũyũ thutha wa rũgiri rwake rwa mahiga kũmomoka kumana na maĩ maingĩ maria maraumana na kwaga kwa drainage njega. Hapo ni kwangu nyumbani, my homestead, sina mahali ya kukoboa na hii mahali nimekaa 29 almost 30 years na nimekaa bila kuona hii shida. Hata ikiwa maji ilikuwa inakujaga kidogo when they had not the what can I say ndio matarejete barako ule yale na kama maka destroy ule ikaraga ile tumaji tulikuwa tunakuja ni kidogo sana, haikuwa inaharibu kidogo tu ile vile inaweza kupita tu kwa shamba yako iko mahali na kama hii haiwezi kuharibika, lakini through the chief na tukaenda tukaambia tuandike list ya wale watu wanakuwa damage na hii maji na tukaandika na tukaambia hiyo mabu yetu iko mbele, tukaambia kutengenezewa hiyo tunangoja tu. Aikari maugite ona thengia wa kwaraniria na mwene kandarathi mateta mao matikoretwo makirũmbũiyo na njĩra njega na matigĩtwo na hathara kumana na mũiyũro wa maria marĩ mĩciĩ-inĩ yao. Tondu tari kwina andu ta Kibao maikarite kwene kuria mai macio barabara ya guthie Marwa Sagana kutoka makutano kwenda Sagana kutoka pale Keno. Maugite o matirahinga uthii wa na mbere no kiha kiao ni kuona mwene kandarathi akirekeria kiguo mĩciĩ-inĩ yao riu makienda atongoria a Kirinyaga akurona na ritho ria tha mateta mao. Hata usiku hatujui tutafanya nini. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtĩkaga Wambui wa Njaũ.